alinllachu wayqikuna panaykuna kusisqallachu imaynallañ kashankichis kay llaqtanchiskunapi hina kaqtinqa riki hatun karen apaykuyta qankunaman aparichimuykichis kunan p'unchaymi wayqikuna panaykuna rimasakichis Virgen Asunta kaypi kashan riki Virgen Asunta wayqikuna panaykuna chaypi qhawarishanchis hinasqa riki nuqanchis rimayusunchis imaraykus nuqanchis Virgen Asuntata celebranchis riki sapa watan 15 de agosto wayqikuna panaykuna 15 de agosto chaypin celebran iglesianchis riki llapa kay munduntinpi riki Virgen Asunta nispa riki otra riki nisun Asunción de María en cuerpo y alma al cielo wayqikuna panaykuna chita nuqanchis celebranchis riki chayqa dogman riki iglesianchispaq dogmari mata Dios ninchis rikuchwasqanchis riqsichwasqanchis paypaq rikuchwasqanchis riki mamanchis chiqaqta rikuchwasqanchis riki chaytan riki iglesiapas riki proclaman huk dogmata hina kay dogman riki proclamas kasqa riki haqay watapi 1 de noviembre del 1950 riki Papa Pío XII paywan riki proclamasqa kasqa kay dogma Asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma, ¿no es cierto? Chayta nuqanchis rikushanchis kaypi hina kaqtinqa qhawaysunchis riki wayqikuna panaykuna riqsirisunchis kay mamanchismanta mamacha Asunta nispaninchis nuqanchis riki mamacha Asuntaqa riki kalkapi festejakun maykunaparaqmi riki kay Cusco llaqtanchispipas huk laru llaqtanchiskunapipas festejakun punia entonces chita nuqanchis yachananchis Diospaq seminmantapas yachanallanchistaq chita kunan ruwasunchis wakin wayqinchikkunaqa riki mana católico wayqinchikkuna rimallankutaqmi riki Mariaqa wañupunma manama cielomanqa rinchu comun runallaman payqa nispa niwanchis riki entonces chayrayku riki Virgen mamanchis wicharipuranchu ichari riki kay pachapichu kashan anchita riki yachasunchis riki nuqanchis catolicunaqa iñinchismi chay mamanchispaq wicharipusqanmanta chaymi riki Asunción nispa ninchis Asunción riki mana igualllachu Ascensión anchita yachanallanchistaq wayqikuna panaykuna Ascensión kaymataq kasqa Diosta Jesucristo taytanchikqa payllapuna riki kallpanwan atiyninwan wicharipuran riki hanaq pachaman riki pero mamanchis Mariaqa mana Diosachu Dioschu imachu chayqa riki Dios taytanchis wicharichiran riki mamanchis Mariata hanaq pachaman chimchi Asunción ya está entonces kunanqa qhawaysunchis wayqikuna panaykuna maypis Bibliapi kashan riki huk nisumampas riki constancia hina huk runa wicharita atinmanchu hanaq pachaman riki anchita tapukunayis huk runa riki pikunapas wicharita atinmanchu hanaq pachaman riki cuerpuntin kay cuerpuntin almantin hanaq pachaman wicharita atinmanchu ari wicharimi Diospaqqa manan riki imapas sasa kanmanchu riki chayta nuqanchis ininchis Diospaqqa manan imapas sasachu mamanchis Mariatapas Jesús taytanchis hanaq pachaman wicharichipuran riki chayta yachasunchis wayqikuna panaykuna qhawaysunchis primera cita bíblica chaypi qhawaysunchis riki kaypi kashan Segunda de Reyes ya hanutakuis wayqikuna panaykuna Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 chaypi nishawanchis kay wayqinchis Ilias manta rimashawanchis iminatas riki Ilias riki hanaq pachaman wicharipurqan chay Antiguo Testamentopi kashan entonces riki huk runa wicharipuyta atinman ya hanaq pachaman chayta explicacionchis primerta mamanchismanta explicananchispaq mamanchis Virgen Asuntamanta explicananchispaq riki kay runamanta qhawasunchis nishami Segunda Reyes capítulo 2 versículo 11 chaypi nishawanchis iskayninku parlaspa rishaqtinkutaq huk nina carreta nina caballuyunkunantin chawpinkuman haykuspa t'aqarqan hinan Iliasqa huk muyuq wayrapi hanaq pachaman wicharipurqan nispa nishan Dios ninchispaq riki simin Elias riki hanaq pachaman riki wicharipusqa riki imapi nishami muyuq wayrapi nispa muyuq wayrapi wicharipusqa kara entonces chimchi Asunción riki taytanchis yanapayninwan taytanchispaq Diospaq yanapayninwan wichari chay Eliaspas riki siqapushan wicharipushan hanaq pachaman chay nuqanchis mamanchis Mariapas manachu wichapunman karan manachu Jesús taytanchis wichachinman karan munakusqan mamanta wicharichipun ya chita yachananchis wayqikuna panaykuna chita Bibliaqa niwashanchis chayta nispa ya huk cita bíblica tawan qhawayusunchis primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 50 hasta 51 chaypi nishawanchis riki kay cuerpunchismanta rimashawanchis kay aycha cuerpunchismanta riki hanaq pachaman haykuyta atinmanchu mana ya pero kanmi riki huk misterio chay misterio riki huk mana llapallanchischu wañupusunchis riki ampakapusunchis cementerioman haykupusunchis sino ashwanpas wakinkunaqa manaña cementeriomanpas haykunqakuñachu sino aqna cuerpullantinña hanaq pachaman haykunqaku entonces chitan riki mamanchis Mariapas manaña cementerioman haykunñachu entonces riki hanaq pachallamanña cuerpuntin almantin wicharipun anchita yachunchis kay Corintios qillqapi ichaqa wayqipanakuna nishanmi kaytan nikichis nispa runaqa manan ima kaq aycha cuerpuyuqchu Diospaq qhapaq suyunmanqa haykunqa nispa manallataqmi ismuqpas mana ismuqtaqa chashkinmanchu nispa chay qaypuña chayqa
Mana no cansa haykurit atsumanchu kay aycha cuerpuntin mana glorioso cuerpuntenqa mana kawsarinpus panchesqa mana cielo mana no cansa haykurusunmanchu kay aycha cuerpo cementerio momne haykuna wañuna entonces chayqa aliña pero nishami qhawarichis kaypi kunan nishami reparaychis nishami versículo 51 reparaychis pakasqa yachaytan willaykichis nispa pakasqa yachayta mayqami chaypi pakasqa yachay mamanchis Mariamanta pakasqa yachay manan llapa punichu wañusunchis nispa mana llapa punichu wañusunchis entonces chaypi kashan mamanchis María mana wañuranchu ichaqa llapanchismi huk nirayman tukuchisqa kasunchis huk nirayman tukuchisqa kasunchis Chita que hayan siariki, hojnirayman tukupsunchis, glorioso, cuerpo glorioso man. Imina Jesús taitanches kawsarimpuran con cuerpo glorioso riki. Kay pirqatapas Jesús taitanches normal ya pasará pun riki. Wakinkunaq fantasma barra piensa punkups. Entonces chirayka mamanchis Mariapas mana wañusqachu karan. Hina ichaqa riki hojnirayman tukusqa karan riki wayqikuna panaykuna. Kunan qaykuysun huk cita bíblica mañana waykuna panaykuna más cerca riki imaraykus nuqanchis riki Virgen Asunta ninchis. Hanaq pachaman wicharipun mamanchis María ninchis. Mamacha asunta ninchis waykuna panaykuna. Imarayku asunta ninchis. Hanaq pachapi akachi mamanchis Virgen María. Mana wañ kay pachapin kunan nimcharan sinapas riki mana payqa wañupuranchu. Mana paytaqa ampurankuchu. Sino hanaq pachaman ya wicharichisqa karan. Chita ininchis. Chita niki tarishanchis Bibliapi. Y hasta wanaq tarisunchis. Kaypin nishan simbólicamente kay Apocalipsis qillqapin kashan waykuna panaykuna Apocalipsis qillqata qhawaysunchis. Apocalipsis qillqaqa simbólicamente riman. Mana riki textualmente nuqanchis comprender atsunmanchu. Pero nuqanchis yachasunchis huk citakunawan ima. Kipin waykuna panaykuna nishan Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 chaypi qhawayasunchis. Nishami Diosmi ichaqa chay warmiman hatun ankaq ishkay rafranta qurqan. Phalananpaq rafrata, o sea, chay alanta nisunman riki waykinkunaqa riki wakin wayqinskunaqa rafra ninku wakinkunaqa alan nipunkuña. Entonces riki chayrayku riki nimshani kay alanta quran Dios. Chita naqa nimuykichis waykuna panaykuna chi Asunción Dios paq yanapayninwanmi hanaq pachaman mamanchis María seqaripun. Mana payllamantachu María mamanchis phalaripuran hanaq pachaman wicharipuran, sino Dios mi seqachin. Anchitan riki Apocalipsis qillqapin washanis Apocalipsis capítulo 12 versículo 14. Kunan qhawayusunchis waykuna panaykuna siguiente cita bíblica, ya. Kunan kutirimusunchis Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Chaypi nishawanchis waykuna panaykuna hanaq pachapi mamanchis María kashan nispa qhawarin. Hanaq pachapi Dios riki Dios yupaychana wasi kicharikusqa ima kashasqa chay uhupi. Chaymi Dioswan rimanakuy arca rikukurqan. Chaymi Dioswan rimanakuy arca rikukurqan. Mayqami chay rimanakuy arca kunan tarisunchis waykuna panaykuna riki arca de la nueva alianza, del Nuevo Testamento. Riki ñawpaq tiempo arca de la alianza karan riki ruwasqa riki waykuna panaykuna ruwasqa munaycha karan riki ñawpa tiempo arca de la alianza, ¿no es cierto? Riki kunantaq musuq rimanakuypi arcaqa waykuna panaykuna mamanchis María. Chita rikusunchis waykuna panaykuna kunan kay Hebreos qillqapi huk figurata, o sea, riki anticipo kay pachapi Dios yupaychana wasi kashan riki. Entonces chay ukpipas kallantaqa riki kallarantaqa riki Antiguo Testamentopiqa arca riki. Chita qhawaysunchis waykuna panaykuna nishami. Chaypin karqan qurimanta ruwasqa altar. Incienso qhapachinapaq quri llafllanawan qatasqa rimanakuy arca. Riki kay Dios yupaychana wasi karan kay pachapi chaypi kasharan riki. Entonces chay arcapin karqan mana nisqat antayuq huk quri uyñuchapi nispa. Riki arca uhupi kasharan mana Antiguo Testamentopi. Riki kunan Testamentopi Nuevo Testamentoqa piqa arcaqa mamanchis María, ya mamanchis María. Entonces chay mamanchis María uhupiri pitaq chay manari kay Nuevo Testamentopiri Jesucristo taytanchismi nuqanchispaq riki sumaq anta kay Dios ninchispaq quwasqanchis anta riki chay mana kay arca uhupi kashan mamanchis María uhumanta hamun wiksalikuran hinaspa nasimuran Jesús taytanchis mamanchis Mariamanta. Chaymi waykuna panaykuna nishanchis kay Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 chaypi nishanchis hinan hanaq pachapi kashaq Dios yupaychana wasi kichakurqan. Ya Dios yupaychana wasi kichakurqan ima rikukusqa chaymi Dioswan rimanakuy arca rikukurqan riki. Dioswan rimanakuy arca chay cielopi kasharan, hanaq pachapi kasharan. Entonces chaymi mamanchis María ninchis hanaq pachapi kashan mamanchis María. Porque paymi riki kay Nuevo Testamento manta arca riki chay arca uhupi kasharan riki Hebreos qillqapi mana rik. Entonces chay mana taqmi Jesús taytanchis. Kunanqa qhawayasunchis a ver kunan kay cita centro kashan mamanchis Mariamanta iglesia yachawasqanchis.
Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 nishami waykuna panaykuna huk hatun manchay señalmi hanaq pachapi rikurirqa nishami ya huk manchay señal kasqa huk warmin qhawarichis imarayku waykuna panaykuna warmi nishan Génesis capítulo 3 versículo 15 anchipin riki ña profecía hina kashanña riki mamanchis María huk warmin umakimanta sarusunki nispa nishan sagrata entonces chayraykun riki Bibliaqa nin warmi nispa rik mana rik ninchu María nispa huk sutikunawan no warmi nispa chaymi nishan riki huk warmin kashasqa intiwan p'achalisqa nispa intiwan p'achalisqa kasqa umantaq chunka iskayniyuq ch'ashkamanta corunayuq killatataq sarushasqa nispa aha waykuna panaykuna chayta nuqanchik entendinchis chaypi mamanchis María kashasqa hanaq pachapi nishami hanaq pachapis rikusqa rik huk señal chaysi huk warmi rik kashan nishami intiwan p'achalisqa kashan paymi mana huchayuq warmi rik umantaq chunka iskayniyuq ch'ashkamanta corunasqa nishan anchitataq nisunman waykuna panaykuna chunka iskayniyuq Nuevo Testamento waykuna panaykuna karan riki chunka iskayniyuq apostolkuna ñawpa testamento rik karanku chunka iskayniyuq tribukuna rik entonces chayta nishan waykuna panaykuna paymi reina Antiguo Testamento manta kunan kay Nuevo Testamento mantapas paymi reina imaraykun reina nishani ch'ashkamanta corunayuq nishan corunayuq repita reykunalla entonces chaymi riki corunayuq corunasqa kashan imanaqtin riki nillasunmanta mana riki kay pachallamantachu kay Antiguo Nuevo Testamento llamantachu reina sino nishami ch'ashkamanta nishan chayqa entonces ch'ashkari maypita kashan haqay altupi entonces llapan universomanta llapan munduntinmanta y hanaq pachamantapas reina payqa waykuna panaykuna chayta yachananchis chay mamanchis Mariaqa reina del universo ¿no es cierto? Yachananchis Bibliamanta riki imaraykus nuqanchis iñinchis chay Virgen Asuntapi hanaq pachapi kashan reina hina chayta kunan respaldasunchis riki kay Salmo 45 versículo 10 hasta 19 anchipi qhawaysunchis waykuna panaykuna kaypi rikusunchis chay reinata reypaq pañaladunpa waykuna panaykuna imarayku Jesucristo aytanchis ya reyninchisqa Jesucristo aytaya riki reyqa riki entonces Jesucristo aytanchispaq pañaladunpin kashan chay reina qhawarichis kaypi kashan Salmo 45 versículo 10 hasta 18 chaypi qhawaysunchis waykuna panaykuna pañaladuykipin reina tiyashan ufir sumaq quriwan sumaqchasqa o sea naqa rikusharanchis riki intimanta p'achalisqa nispa kaypi nishan riki ufir sumaq quriwan sumaqchasqa o sea p'achalisqa quriwan p'achalisqa waykuna panaykuna payqa reina chayrayku entonces chay mas uraypi qhawaysunman kunan payqa wiraquchaykin nishan paytaqa hatunchanki nispa chay reinaqa mana riki Jesús taytanchismantachu reemplazan imachu sino reconocen ya Señor nin kasqanta Jesús taytanchisqa mamanchispaq Señor nin ya mamanchispaq Dios nin ya entonces riki chaypi nishan payqa wiraquchaykin nispa reyqa wiraquchan ya mamanchis wiraquchan payqa mana reemplazanchu mamanchis Mariaqa mana reemplazanchu riki paytaqa hatunchanaykin nispa mamanchis Mariaqa hatunchayan Jesús taytanchistaqa mas uraypi kunan qhawallasuntaq imatawan tarisunchis mamanchis Mariamanta ñustaqa munayllañan wasipi kashan nispa quriwan minisqan p'achampas nispa imata waykuna panaykuna ñusta significan rik ñustaqa virgen rik reinataq nisuma waykuna panaykuna qoya ñustaqa waykuna panaykuna virgen rik entonces riki reinataq qoya rik nisuma rik waykuna panaykuna entonces chaypi nishaniki ñustaqa munayllañan wasipi kashan quriwan minisqan p'achampas nispa panaykuna chaypi yachanchis mamanchis Mariaqa ñustan virgenmi payqa chaymi riki nuqanchis ininchis hukpiña chayta explicaciones pero riki ninchis mamanchis Mariaqa mana riki ashka wawayuqchu karan huk qharikunayuqchu karan imachu sino payqa virgen riki Espíritu Santo munayninpi payqa wiksalikuran y Espíritu Santo munayllanpitaq Diospaq munayllanpitaq payqa wachakuran entonces mana payqa perderanchu virginidad kayninta entonces chayrayku riki payqa virgen chaymi nishariki sipas masinkuna nispa o sea sipas masinkunapan risqaku ñusta payqa kasqa entonces riki chayrayku riki payqa Virgen María Virgen Asunta ninchis mana nisunmanchu waykuna panaykuna huk wayqinchiskuna hina hay veces riki atakayta munanchis María mamanchista riki Virgen Mariata riki payqa ashka wawayuqmi karan riki mana payqa virgenchu nisunmanchu porque payqa nishan Biblia virgenmi payqa nispan chimanta mas uraypi waykuna panaykuna qhawayllasuntaq nishanmi taytanchis payta María mamanchis nishanmi sutiykitan sapanka miraypi yuyarichisaq nispa sutiykitan sapanka miraypi yuyarichisaq nispa
chaymi llaqtakunaqa wiñaypaq yupaychasunki nispa, wiñaypaq. Chaylatataqa wayqunapa ninkuna Lucas capítulo 1 versículo 48 hasta 49 chaypi mamanchis María nillantaq. Mamanchis María chay riki sutinta riki mana chinkasqachu kanqa chay sutin. Chay mamanchis María mana payqa chinkarapunqachu machu irayku riki apostolkunamanta hasta kunankamapas María mamanchitaqa yachallansipuni mana chinkachisunmanchu, mana borrasunmanchu, mana nisunmanchu Diostan reemplazashan nispaqa. ¿Ya? Entonces chirayku riki nishamrik sutikitan sapanka miraypi yuyarichisaq nispa. Sapanka generación nisuman castellano rimaypiq riki kunanmantaqa lliw miraykunan kusisamyuqmi niwanqaku nispa. Lliw miraykunan riki kaymanta nuqanchikmanta hamuq wawanchikkunapas kusisamyuqmi niswallapuni mamanchis Mariataqa ninqaku. Maraykun paypaq sutinta nuqanchik yuyachillasunpuni mana chinkachissunchu, mana nisunchu huk wayqinchikkuna riki mana iñiqkuna, mana catolicuna hina riki nisunchis mamanchis mana Mariaqa kaynachu, mana Mariaqa Diospaq mamanchu, mana virgenchu nispa nishanku riki yanqa como warmillan nispa ninku. Pero kaypi nishan waykunapa naykuna imaraykus nuqanchis yuyallasunpuni sutintaqa catolicunaqa waykunapa naykuna nishan hatun ruwaykunata atiniyuq Dios paya atin ruwayta waykunapa naykuna paymi atin mana nuqanchis nisunmanchu Dios imaraykutaq Mariatari virgen llata kachinki nispa. Imaraykutaq hanaq pachaman siqachinki Dios nisunmanri. Imaqtin reclamación nuqanchis. Paypunitaq atiniyuq, paypunitaq ruwan, paypunitaq munayninpunitaq Diospaq munayninpunitaq chay nuqanchis reclamayta atinsunmanchu. Imapaqtaq cielomari Mariatari siqachinki nisunmanchu. Mana porque Diosmi munan siqananta. Paycha munan nuqanchis imapaq nisunman reclamacionman Diosta. Entonces waykunapa naykuna chayta nispaya kay atiniyuq Dios hanaq pachaman siqarichipun, wicharichipun riki mamanchis Mariata chaymi ninchis Virgen Asunta nis. Chayta nispaya huk kutin kamaña waykunapa naykuna kay videota huk runa masinchikkunaman pasarisunchis. Ya huk runa masinchikkunaman compartiusunchis, rikusunchis, estudiasunchis, biblianchis qhawayusunchis, riki t'aqiyusunchis, riki a veces riki tela araña kamallaña biblianchikkunapas kashan, riki polvo kamallaña kashan riki kay biblianchikkuna entonces t'aqirisunchis. Chayta nispaya riki kaymi chay riki taytanchispaq simin hinataq riki iglesia yachachisqan waykunapa naykuna imarayku nuqanchis riki iñinchis hanaq pachapi mamanchis María kasqanta riki chayrayku riki explicamushani Bibliawan kama riki Apocalipsis qillqamanta hinataq riki Salmo qillqamanta waykunapa naykuna riki entonces chayta nispaya huk kutin kamaña riki cuidarikuis allinta hinataq riki kusisqalla puririrsunchis waykunapa naykuna huk kutin kamaña chao wayqikunapa naykuna